Kemanyi mugosoro teatura kwanangoria kemanyi mugosoro abantu mbaraba bagocha ebintu mbiro omonto otabonete kogenda okunebya omonto otamuboreti nabona abantu bari banarete yani omonto akubori gento ky'omonto turioka kwanyora omonto kari mugunda gutuchivokado chikuboringa kike oteri yondo gutuchivokado matari kai kari gutukabizalire tumutigora konyegeri muteganya abantu bari mutegora konyegeri muteganya kukukukuki chivokado chikari kwitaka ochiza buguli digunia mkomo bori ngaki ondo kari gutuchivokado chanega ngaya bamwe bono chivokado na cho orangitere komori ngaki ne bono gocha gutotire komori abo minto avocado yese koli nechi insanako ne habo nango cha kubori avocado bono ninki komori ngende ndo gotunga avocado go chikulira ta chiyoyo makuna ne atusumbuirega ngina ringi kwira bale ngina kwira kwira kemanyi yani omuntu ako komori ngaki bona kwangu tuchivokado ni kwangu chitatumbori no bori ngani tegete ne chiri kinchi gocha kusimeko motene bwate mini nyo kusimeko motoyo wana hinga kyogo kemanyi kuyo kana bangena bana ko yoro mungena ari mugondo ku muntu akale kwa kabisa chi nsaga lina kabisa kwa esukuma kabisa aga ndita kwa kabe ayiteke tamba kumubori nganga kimukeda ngakibona watu kamugondo kwa nega ngakibona nga akibabo minto ngakikamati ana tari kende kyale ngago tini chingeni tutu ni chingeni chatu atakana arabe kechiga kumubori ngane kwa ne kumboni ngago chole utuneje tomba sakanya ngana nje nigonye bangete ko chakwa mara ko banyo ari ngo kwa ri mara ko mugaso kware ngantebe yani you meaning ego yani chingeni chikoko chale ntiro gwetana chingeni bano bosi kwara jine chibano cyari chingeni kumubori ngaya agarende kere kwa nembuya kware kubori hakimbi y'umuntu kubori umuntu kwamanya nganya getengoja bona yagako cyo tudyuka chingeni mono namba wani bantare bose bate makoma ya chingeni cyo anyore ko chikurigisa ero bono igomba ati bibiri iri ko nyomba ati bibiri mutari ko chimukwana ko nyina kungonya kondigire otengore buri nanga cyabantu bakorire bona 15 degrees ko nyoma kunya kondigire ko mumanya teninche inche na itire ke jona akore ninche mbate bibiri iri ma bana mwakwande ibe ko manya na kwiburi aye manya peke ko horo kirima inche ko nyengonya kwiburi ndingo umuchuju kibuno kigendete ko kwano bona ari namanyiro mane bo mangana nga inche uri ko nyama ko tambwa ati bibiri iri igomno chingene chinacha gutuka ga chumire bona chikoba igomno ko kumule nchara kama ngana akonya kokwanwa mangana ndi buna ngakia ngenchara nende kenya ngamaguta ko ninche ngo baita bona mukwe jina amanya nari mwa neke nari mwa ngoro kinumba rabichikara chain kumbori ngaya nchenga ntongo tebaneke kono gojo kutuka gichinge chiane mbuya kwambori nche namanya ine nejitu nyoranga na chengo nyeba ngati chakwa haki ko nche ne gasingo kora kwagera na kore gasi gusiara manche tari gento ke ai wachi goto wakore baba na tigire chino bone chigo chiga butari ale ale ngekwena njino kolina nango nya tigire nyamara ninche bwate bibiri ninche kare wite chingeni na tigire nincho morogi nincho munya mesira na tigire ya batigire umunya kuburuka kwa kubona mbeye akina kyayo kurushingo kwana kwa chingeni cyo munya taborete munyene umayita bana bali bakogana bakonyora umuntu kubisa ko kamengombe uchubunga mweke uyo kamengombe ne gepira uchukulire linga kike uyo kabiketegeteni kumubori ngakibwakire ngakirende kware ko kamengombe ngo kamengombe to kwenchara nari to bwate ngombe muchiga kumubori ngaya ayego tirene mwa umate no bwate ngombe yone kimuta na bwate ngombe ninchire nde ine yane nari tukakomenya kombo ndiye ya mere amo akiribone ngombe yane rina kiwojo kama yani mabere nara kwara mabere ngo kananda ziro mwana boyo urari nchara yarire baronda ziro mwana igotege tocho chakonkonya ekaro mwana ana akuru menya kanenta mabere rabune kumuri nga yaje tena tabago ahira igo otagete omwana ona kwenja komete ngo mwana olire butuku bwake njare kumuri tambo lero ake onyo olire butuku bwake ngo chendo mbori nga ake no tagete ko kamenga wala obeke ngo mbesa sitoko ye kama ngibona uko kamenga mbesa sitoko nyanya nyanya ko kamenga mbesa sitoko tanga mengo kama mama ne maroko bono chito bitinga tanga mbesa sitoko na matongoro oli okale ko ye kama na ne bioko ngibona gombia umunya batabanga na mu amabe musakirete na ara yibona mwagokire inunkonya karo na kwereiru umwana arwarete kumuguri ngabo kumumboyo na kwane ko ngakiresi mino nakora mabera na kama mabinkoya kimno ukamenga mbesa sita yanye ukamisa sita none ngenjoje lishite dichiri boygo yani umuntu akwimuka umuntu ukabisigo nenda ukamenga mbya abandi bono ngacyuka kamenga mbya abandi bunangu abankimanyi mugoso kuja kera abantu bari bakana ni chitawo ni chiga umuntu akano buguri gari yo monyene kabisa kakana kwaje kunyara ngakikenya gete yani esenga jama iteka nego paki bwalo ndo boli ke bungo
kwanya rochire ete ko simu muromino osimu swati umino haiba muswati mino okubule kinyake tata ko soka negali yawo no nenyare kan ake toko kana lyoko tumu kyumu cyubu ko litigari uko chweta nyake litigari yaneka njira gali uko chikotele ninga ko soka negali nga ya nata ko yente tukuro no kumbuli tata no bono ragenere tu medenga kingo soka kwera sabantu Ebinto biro muntu bende kubona abana bande kubuli cyanga cy'abantu umuntu abigete suti yange yakabisega kwana kwanya rumuntu chire eba no mino neba muswati mino neba ningo neba nkaseni yawo muboli nganga ki no kwanya suti yawo kwacha kwanya rumuntu atakabigete kumuboli ngaki bano ino kwaruzi bana cyanga ngaito kwere cyanga tento kutuchitike gaiga irobono yani mana bantu moko ga jibunga nabeke yakabana yanga ngainare ngekwere ngo yanga tengo beka ndege gojesi bibune nderabe bana yanga kona tamane ya tumbu yakubuli abantu bali bana letukubuli bintu umuntu akubuli laptop yo muntu agenda rero kumba kubuli ngaki nguruzi laptop yani ngayajira gara bati presentation ngate nabata ubwate presentation sideri kora vaski dimi bano kongo cha kumenye ko jago nyetume kalende umuntu bugoli mouse yo muntu agenda ryoka ki mouse yani yale nganga kinga nguruzi gaiga ebintu mbire byabantu abanyene tukubiroka nga this a person effect utari kubugoli ryoka bana umuntu akando bugoli ryoka kana kubuli ngaki kibona wasoka ngaya hatari gento kende kyarenge kana abantu munya kwimurunga ndige nege tege zinini ki bana kende gento kyango kana munya ko kubugoli ngaya yankwani kubugoli rende tumanya ngango bugoli kwani bana ngacyugo cya bugoli laptop yana ryo ko gende iko ugocha tu bugoli bag ya no gende na chirinka bwate sabaya ngo cha ko gende ingana n'abantu bane bari bakwana baenda ubugoli enyundo ki inyundo yale nganga yachite ubugoli musumeno epanga singa yachite yani mendo bibiri umuntu abandi ko tumeka bya umuntu ari ko gatebi ogenda ryo kwari gocha kubona ngayibona muri burumara yani yachite gocha kanyana ngemenye mugosoro ande gocha kumubona mu yakasaka kajanga abantu mayiteke egenteke mu kutubura buli bintu binde bajana kubole burumara nkolinali etari kuli kwali lakini kwani kubole ngango yirole yani wano muntu kumbekirire bintu kwani wano you thinking antu kunyara kugora bintebi na bukunyara kugora but me the problem mumbwate nelinga ki nkwali ngikubule bona kemanyi mugosoro bayitali yabantu chiobisi bayitali yabantu chi estate bayitali yabantu lisa umali umuntu gocha kwani warali mugunda kali kubusi nibituma muyo kali muyo nkyugo taramani chivuta pumsi ngaya ko tokora lebindi bitika to kubuliyo monyene nchuta bulu liyo monyene munya waso mugondo chikala libo kinya kene we sama no kama dabichi dabichi le masama de molito